Inanin kong biya po panglian babasyan tuni tuhon lai tagina na tate chupanong pia to babasyan o kanao teu som na ni ina to patuni in nang ma to in kuan katsuagin nang ma on pagum pato pai na usangin na ong manin tuni nang ma to kung katsuagin na tui pung nala di manin na tuan ungdam tutong ko hi amao te to in kuan kat ong hiden ton ta in hinabonaken to namin chan na di hitahen Yesus na minto kawin kapake po apin tukong ngayon ipapasyan o. Amen. Damwahi Kong teli Kay maong kapasyan Malundang Tuni tuhon lai tagna nang makchinglon siya mina to pa sa Yesu kagumpa kahon pa kataw ina sangin pasyan le nipite maya nasana ti pulang na hikmanin le kip sakina tuniin kema leren hang sa tungina patapa kasiyang chong minto tuwi sunga tungpungi Tuni tuhon lai takina pasien tanu jinsan nuamina tau pa sa Yesu kabumpa kahon pale katau pain kasanghi chin pasien mai portimite maya na pulang na uma bangin kema leren hang sa tungin tuni tuhonina patapa hasyang chominto tui sunga kumpugi Tuni tuhon lai takina lia sisyan ko nina tau pa sa Yesu pagumpa le katau pa na sanging sina pasien mai le porpite maya na pulang na umma bangin tunin kay mat leveren hang sa tungin pata pa kasiyang chominto tui sunga kong pumi Yan yung toy nuamina tau pa sa Yesu hon pa gumpale katau pa na kasanghi china pasyan mai porpite maya napulang nale na uma bangin tuniin kay mak leren hang sa tungin pata pa kasyang tro minto tui sunga kahang puhi Yan yang siyan hoy na tau pa sa Yesu kagumpa kahon pa katau pa na kasami amanong kaswiton tundihi sinahi manin tunin kay maleren hang sa tungin pasyan mai mipite maya pata pa pasyang chominto tui sunga kong puhi Liadon siyan hoyin tau pa sa Yesu kagumpa kahon pa katau pa na kasanghi china pula kina dipite mai pasyan maya pulang na hitmanin tuniin kay mak leren hang sa tungin patapa le kasyang chominto tui suwa kong puhi Kay maong kapasyan
lundom di itu Tama lang kipin. Tau pa sa Yesu kahon pa kagumpale katau pa na kasami amanong kasuiton tuminghi si in bibi male pasyan maya na pulang na umma pangin tuniin kay mak Reverend House sa tungin patapale kasyang jawinto tuisua kahong pumi. Tangkay kan tuangin tau pa sa Yesu kahun pa kagumpale katau pa kasangi panuntak sungton tungina tau pa kasudihi China pasyan maya ni pite maya na pulang na umma pangintuni Reverend House sa tungki mayna pata pa kasyang jomito tuisunga kahong bumi. Tangkang somyanin tau pa sa Yesu hon pa gumpale katau pa kasangi chin polpite male pasyan maya na pulang na umma pangintuniin kay mak Reverend House sa tungin pata pa kasyang jawinto tuisunga kahong bumi. Tangkap siyan kain tau pa sa Yesu kahon pa kagumpale katau pa na kasanghi anong kasuiton tungihi si in pasyan maya bibite maya na pulang na umma pangintuniin Reverend House tunggi maina patapa kasyang jawinto tuisunga kahong bumi. Tangkay siyan suangin tau pa sa Yesu kahon pa kagumpale katau pa kasangi sin pasyan male or pimite maya na pulang na umma bangin tuniin kay mak Reverend House sa tungin pata pa kasyang jawminto tuisunga kahong buhi. Tangkukap tangin tau pa sa Yesu kahon pa kagumpale katau pa na kasahi sin pasyan maya ni pite maya na pulang na umma bangin tuniin Reverend House sa tungkay main patapale kasyang jawminto tuisunga kahong buhi. Đặng hoài hi công teli cây ma hồng lundom